Amashomero gakingirwe harimo Starlight, Kagarama SDA, Good Hope, St Helens na Parental Care n'agandi gona gariyo muri Magambo omuri Bunyaruguru hamwe na Cyabakara omuri Katerura district ya Rubirizi. Aga n'amashomero g'abantu buntu kandi gashangirwe gatari ha mutindo okushomesa abana b'ihanga. Kigenderire kugira ngo ndi buryo ki obu twakubasa ku improvinga academic performance in our district. Twasanga ngo abana b'engine bafero kweba ba 100 by non-trained teachers, infrastructure, umwana abatakumanye kwandika hako barya hasi ebyo byona osanga ishomero ni P7 school without any trained teacher. Twikiriza ngo umugo gubatwire tuhende ebaragirwe bwene mutaka bihenzere munonga twabaho bwire mugende muze kwetekateka mutereze. Abamashomero gabo gakingirwe nibashaba bebembezo kubaha amakire bakora habiri kwetagisibwa. Kare kabe nibasaba kugamba kubabona injiremo umubitutari mwe na rumwe kugamba mufuneka basomesa batendekero urenda bamumena bafunire mbine kugamba munyombe keje broke javo wabarishere obwisho nasho benyenda kuteko umukoro mbwe utarwana. I'm also like you. I have blood like yours. You get? Turakwesere ngutwegese Sansiriza nguno mwana wabajesha ozire amatisha. So that's why we called them. We have been giving them guidance, but the time yo kudecidinga kugira ngo tusaremo because nitwe meisho Obwegyese omuri Rubirizi district. Abebembezi nibagira ngo chikwe kweteci neco gumza mu district yona okutereze mbere y'amashomero mu district age. Amakuru agashaka Onesmus Ndyanabo.